Ikaze nanone nshuti bakunze bacu hano kuri Ibakwe Media TV, reka mbasuhuze mbifurize kugira weekend nziza no guhirwa mu byo mukora byose, bari mu karuhuko muryoherwe. Hanyuma ariko kandi birumvikana ko tugomba no gusangira aya makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku muntu wakanze subscribe nahabwa indabo ziniyakira indabo ze kubera ko ni inkunga ikomeye. Hanyuma ukanda like y'iki kiganiro nawe arabagize neza, nyuma yo gukanda subscribe mutange n'ibitekerezo. Hanyuma mu mujyi wa Uvira haraturuka inkuru mbi mu by'ukuri y'ubwicanyi bukomeje gukorwa na Wazalendo. Ni Uvira igenzurwa na coalition, hari ubwoba budasanzwe bw'uko intambara yakubura kuko hakomeje kugaragazwa ibimenyetso simusiga by'uko umutwe wa M23 ashobora kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe byabigenze bite? Abakorera guverinoma Kinshasa bakomeje kugenda batabaza abagize ihuriro Fadiko, bamaze iminsi batangaza ko rwose bishoboka ko M23 yaca mu bice bya Remera ikagira gutya ikigarurira umujyi wa Uvira, dore ko ikomeje gukora deployment muri axes zigiye zitandukanye, yaba deployment y'ingabo ndetse n'ibikoresho. Uvira harimo ikibazo cy'umutekano muke, ibikorwa bibi bya Wazalendo birakomeje. Nk'ubu ngubu hari inkuru y'umukobwa rwose wapfuye ayishwe na Wazalendo, ni inkuru iteye agahinda cyane, ndaje nyibabwire. Hanyuma ariko ikindi tuza kuba dukomozaho n'uruzinduko rwa bamwe mu bakomeye cyane Kinshasa, bivuga ko berekeje mu Bibogobogo. Aha ni mu rugendo rwateje impaka mu mutekano n'icyerekezo cya politike mu Banyamulenge. Ndaje mbabwire ibyo ari byo, na makuru aturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo, tuza kuba tuva imuzi ni muzingo. Hanyuma muri iyi nkuru ndababwira ko Bertrand Bisimwa, perezida wa AFC M23, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23 wungirije, niwe wungirije Colonel Nanga. Bisimwa araje ashyira hanze itangazo rikomeye cyane rigaragaza ibikorwa bya Kinshasa bigeze naho mu by'ukuri biri gukora biri guhonyora uburenganzira bw'itangazamakuru. Reka nze mbabwire ibikwe mu itangazo Bertrand Bisimwa yashyize hanze kuri uyu munsi wo ni ku munsi wo ku cyumweru tariki 3. Ubundi uyu munsi se uvuze iki kubijyanye n'itangazamakuru? Bisimwa rero aratabaza, turaje tubigarukeho. Indi nkuru mbabwira iraturika mu bice bya Ituri, naho birakomeye cyane. Ndabona ubwicanyi buri gukorwa ku bwinshi, n'amakuru aturuka muri Ituri, ibikorwa na Kodeko na ADF biteye agahinda cyane. Ndaje mbabwireho muri amakuru gatanu ku kandi. Yes, ni updates cyangwa se ni amakuru yihutirwa cyane. Ndagira ngo noneho duhere kuri iri tangazo Bertrand Bisimwa yashyize hanze ryo kuri uyu munsi. Ni itangazo risohotse mu kanya rwose gashize, ni kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki 3 z'ukwa gatanu 2026. Ni itangazo nk'uko bigaragara rikubiyemo byinshi bitandukanye. Alliance Fleuve Congo M23 iratangaza ko ubundi ikishyize imbere ari uko ibice yabohoye bitekana, ndetse ko mu by'ukuri bibi bice bitavogerwa n'umwanzi, bibi bice mu by'ukuri ababituye babaho mu buzima bwiza bwo bwisanzure. Ari nayo bavuga bati abaturage bunze ubumwe bafite icyubahiro kandi batera imbere, nibo M23 ishaka ko babarizwa mu matware yayo. Hanyuma ubwo rero kuri uyu munsi wo ku itariki 3 z'ukwa gatanu, ni umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ubutumwa rero mu by'ukuri bwatanzwe na M23 buragaragaza ko Kinshasa iniga ubwo bwisanzure bw'itangazamakuru kandi igatoteza abanyamakuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo rishyiriweho umukono i Goma kuri tariki ya 3 Gicurasi. Kuri uyu wa 3 Gicurasi rero ni ku munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uyu ni umunsi washyizweho na UNESCO mu mwaka w'1993. Rero M23 iragira iti turahamagarirwa gutekereza mu buryo busesuye kandi butabogamye ku ruhare rw'ingenzi abanyamakuru bafite muri sosiyete zacu. Bati gutanga amakuru, gukora ubushakashatsi no kugaragaza ukuri cyane cyane mu bihe bikomeye bisaba ubutwari budasanzwe,
ubunyangamugayo busesuye ndetse n'umuhati ukomeye mu kazi. Ubwisanzure bw'itangazamakuru si impuhwe cyangwa se amahirwe ahabwa itangazamakuru, ni uburenganzira busesuye bw'abaturage bwo kumenya ukuri. Uyu munsi rero ubwo burenganzira buri guhonyorwa bikomeye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abanyamakuru bamwe babuzwa gutangaza amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaterwa ubwoba bw'ibihano bikomeye, ndetse bamwe bagakangishwa urupfu. Benshi baratotezwa, bagakurikiranwa, bagacecekeshwa cyangwa se bakabuzwa gukora umwuga wabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kubera kutihanganira ibitekerezo binyuranye, ubutegetsi buriho bwashyizeho umwuka w'ubwoba n'igitutu, aho amakuru afatwa nk'ikintu kigomba gucecekeshwa. Muri iyo miterere mibi, itangazamakuru riri kunigirwa munsi y'igitutu cya politike, propaganda mbi, amakuru y'ibinyoma ategurwa ku bushake, ndetse no gucamo abaturage ibice bikorwa nkana. Turamagana twivuye inyuma ibyo bikorwa bitemewe bikorerwa abanyamakuru i Kinshasa mu buryo bunyuranye n'ibyo mu bice bivugwa ko byabohowe. Abanyamwuga b'itangazamakuru bakora inshingano zabo umutekano, bafite inshingano n'ubunyamwuga, hubahirizwa amahame y'amakuru yigenga kandi yizewe. Ahangaha M23 iratangaza ko abakorera itangazamakuru mu bice yagenzuye cyangwa se byabohowe bo babikora neza mu mutuzo, mu mutekano n'ituze, ariko abari mu bice guverinoma Kinshasa igenzura bo ntabwo bafite ubwo bwisanzure bw'itangazamakuru. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo M23 ryasinywe na Bertrand Bisimwa, perezida wa M23. Uyu munsi ni nawitango ni tariki 3 Gicurasi, ubundi ni World Progress Freedom Day. Akaba ari umunsi wo donc ni ukuvuga umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Uyu wasabwe na UNESCO maze wemezwa n'inteko rusange ya United Nations mu mwaka w'1993, ugashize imyaka 33 iyi gahunda itangijwe. Icyo uwo munsi rero uyu munsi ubundi usobanuye ni nko kwibutsa cyangwa se icyo ubugamije ni ukwibutsa ko itangazamakuru ryigenga ari ingenzi muri demokarasi, ndetse no kurengera abanyamakuru bahohoterwa cyangwa se bicwa bazira akazi kabo, guhamagariza za leta kubaha uburenganzira cyangwa se guhamagarira za leta gutanga uburenganzira ku itangazamakuru, uburenganzira bwo gutangaza amakuru nyine, ndetse no gutanga ibitekerezo, gusuzuma uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze mu bihugu bitandukanye, aho buri mwaka haba insanganyamatsiko yihariye ijyanye n'ibibazo biri mu itangazamakuru ku rwego rw'isi. Ubwo nk'iterabwoba rikorerwa abanyamakuru rigarukwaho, amakuru y'ibinyoma, ikoranabuhanga cyangwa se icyo nakwita nka censorship, ubwo cyangwa se no kugenzura amakuru. Ubwo rero isano bifitanye n'iri tangazamakuru mu by'ukuri rihonyorwa n'ibi ngibi byose bivugwa mu itangazo Alliance Fleuve Congo M23 yashyize hanze kuri itariki. Mu by'ukuri birumvikana ko mu bice bigenzurwa na guverinoma Kinshasa nk'uko M23 yabigarutseho cyangwa se Bertrand Bisimwa yabitangaje muri iri tangazo, ntabwo harimo gutabara, donc harimo ntabwo hatanga ubwisanzure bw'itangazamakuru ngo hatangazwe amakuru y'ibitagenda neza muri guverinoma, ikibazo cy'umutekano byifashe bite. Donc aragaragaza ko ihuriro Alliance Fleuve Congo rigenzura muri byo. Ubwo birumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ho ubwisanzure bw'itangazamakuru burahari, ariko mu bice bigenzurwa na guverinoma Kinshasa byo rwose hakaba hakigaragara ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bw'itangazamakuru. Hanyuma reka noneho tunyarukire mu bice bya Uvira. Ahangaha haraturuka amakuru akomeye cyane ndetse mabi, naho mbona rwose yateye agahinda. Hari abantu 2 bapfuye, abantu 4 bapfuye bazize imyuzure yabaye muri no teritwari cyangwa se muri no mujyi wa Uvira. Hanyuma indi nkuru iri kuvugwa ni inkuru y'urupfu rw'umukobwa mbona bisa nka byakererewe gutangazwa, ariko yishwe arashwe nabo mutwe wa Wazalendo hano muri Uvira.
Ni mu ijoro ndetse ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu nibwo havuzwe nibwo ibi byakozwe nyine n'amakuru atugezeho atangwa n'abaturage avuga ko hari umukobwa wo mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 17 ndetse na 20 y'amavuko yarasuye mu gace ka Kalamabenge ahazwi nko ahitwa ngo ni ku Pikana ni mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira. Uwaduhaye amakuru yavuganye n'imboni yacu avuga ati rwose twumvise urusaku rw'amasasu nyuma tumenya ko ari Wazalendo barashe umukobwa yarakiri muto cyane. Andi makuru agakomeza avuga ko uwo mukobwa yarashwe amasasu 3 arimo iryamwinjiye mu mugongo rikanyura mu nda bikamuviramo gupfa ako kanya. Ibi rero byabaye mu gihe Wazalendo bakomeje gukorana bya hafi n'inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse bakanakorana n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare biri kubera muri ako gace. Abaturage baganiriye mu by'ukuri n'imboni yacu bayibwiye ko ibikorwa by'ubwicanyi n'ihoterwa bikomeje kwiyongera. Hari n'abavuga ko mu by'ukuri basigaye babayeho mu bwoba bukabije kuko barara amajoro batinya amasasu. Tunyarukire epfo gato mu Bibogobogo naho ni muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Turebera hamwe naho uko situation imeze. Amakuru turuka muri aka gace ko mu misozi y'Umulenge aravuga ko mu masaha y'igitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 3 Gicurasi hagaragaye urugendo rw'abantu bivuga ko ari bamwe mu bayobozi cyangwa se abavugizi b'impande zitandukanye zifite aho zihuriye n'umutekano muri ako karere. Abatangabuhamya bakavuga ko Jacques Kongolo uvugwa nk'umuvugizi mu bijyanye n'umutekano ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'uwitwa Amuri Yakutumba wiyita generali autoproclamé mu mutwe wa Wazalendo ndetse na Rutikanga bivuga ko yaturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari umuvugizi w'abiyita Akagara kavugwaho gukorera mu kwa leta Tshisekedi bageze mu Bibogobogo aho bahise berekeza mu gace kitwa ngo ni mu Gisombe. Aya makuru nkuko abigaragaza avuga ko abo bantu bahageze mu gitondo hagana saa 2 zuzuye bakaba bari baherekejwe n'imodoka za gisirikare z'amakonvoy bivuga ko zari zigizwe n'ingabo za Congo FARDC Wazalendo ndetse na FDLR. Hanyuma nkuko bamwe mu baturage babitangaza ngo urugendo rufite intego yo gusobanurira abaturage b'Abanyamulenge umurongo wa leta ya Kinshasa no kubasaba kuyishyigikira mu bibazo by'umutekano biri muri ako gace. Icyakora aya makuru ntaremezwa ku mugaragaro n'inzego za leta ya Kongo cyangwa se izindi nzego zigenga, bityo bagomba gufatwa nk'ibivugwa n'abaturage n'abatangabuhamya mu by'ukuri bari aho ngaho. Ubwo rero mu gihe ibi bivugwa hari amakuru akomeza kugaragaza ko mu bice bimwe na bimwe bya Minembwe ndetse n'indi mihani tuwe n'Abanyamulenge hakomeje kumvikana ibibazo by'umutekano muke birimo ibitero, kwimuka kw'abaturage ndetse n'ibirego bikomeje gushinja ingabo za Congo FARDC gukomeza gukora ibikorwa bigamije kurimbura Abanyamulenge. Bamwe mu baturage bavuga ko ibi bikorwa bikunze kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwa gisivile zirimo guhunga, gutakaza amatungo n'imitungo yabo muri rusange ndetse no kubura umutekano. Ku rwego rwa politike ngo rushobora kuba igikorwa kigamije gusobanurira abaturage umurongo wa leta cyangwa se gushaka kwagura imishyikirano. Ku rwego rw'umutekano ngo uruzinduko cyangwa se urugendo rushobora kuba rujyanye no kugenzura cyangwa se kugabanya amakimbirane mu gace kamaze igihe karangwamo intambara. Ku rwego rw'imibanire n'abaturage rushobora gukurura impaka kubera ubwoba no kutizerana hagati y'impande zitandukanye. Kugeza ubu nta rwego rwigenga cyangwa se urwego rwa leta ruremeza ku mugaragaro iby'uru rugendo cyangwa se intego yarwo. Ibi bituma rero aya makuru akomeza gufatwa nk'ibivugwa n'abaturage mu gihe hakenewe andi makuru arambuye kandi yemejwe kugira ngo hamenyekane ukuri kw'aya amakuru. Hanyuma mu yandi makuru twanyarukira i Kinshasa. Ahangaha hatangiye imyiteguro ikomeye, ni imyiteguro ya kamarampaka igamije kuvugurura itegeko nshinga. Murabizi ko Perezida Felix Tshisekedi
ashyize imbere guhindura itegeko nshinga ndetse ko ashaka mu by'ukuri ko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo yiyamamarize manda ya gatatu akomeza ayobora igihugu, aho abenshi baramushinja kuba akomeje kwenyegeza intambara nk'agakingirizo kugira ngo mu by'ukuri ahishire intege nke z'ubutegetsi bwiwe. Ubwo rero abashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi mu by'ukuri batangiye imyiteguro y'amatora y'akamaramaka agamije kuvugurura itegeko nshinga. Ni igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga cyaturutse cyane cyane mu ishyaka UDPS rya Perezida Tshisekedi. Abayoboke baryo bagaragaje ko bifuza ko uyu muyobozi yakwemererwa guhatanira manda ya gatatu kugira ngo abone umwanya uhagije wo gukemura ibibazo igihugu gifite. Depite Paul Gaspari Ngondankoyi wateguye uyu mushinga agaragaza ko itegeko nshinga rya Kongo rikwiye kuvugururwa kuko ryemejwe mu gihe cy'inzibacyuho, nyamara ngo ubu byarahindutse kuko igihugu kiyobowe na perezida watowe. Uyu munyapolitike yasobanuye ko hari byinshi bidasobanutse mu itegeko nshinga risanzweho, cyane cyane ibyerekeye ku matora, bityo ko igihe kigeze ngo abaturage batore basaba ko rivugururwa mu rwego rwo kwirinda impaka. Ku ya 30 Mata 2026 inteko nshinga amategeko ya Kongo yakiriye uyu mushinga isaba komisiyo yayo ishinzwe politiki, imiyoborere ndetse n'amategeko kuwusesengura byimbitse mbere y'uko utorwa. Hanyuma ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Deli Sesanga Hipungu uyobora ishyaka Envol, umushinga wa kamarampaka ugamije kwica demokarasi mu nyungu za Perezida Tshisekedi n'ihuriro Union Sacrée rimushyigikiye. Sesanga ati byose bigaragaza ko hari gutegurwa ikurwaho itegeko nshinga hagamijwe guha Felix Tshisekedi manda ya gatatu. Ati simbishyigikiye na gato. Demokarasi ntibaho hashingiwe ku mishyikirano, irarwanirwa. Nsabye abaharanira demokarasi bose kunga ubumwe kugira ngo tubungabunge iyubahirizwa ry'itegeko nshinga kuko niwo mutungo wonyine dusigaranye. Umuvugizi w'ihuriro ramuka ry'imitwe ya politike ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yitwa Prince Epenge. Uyu yatangaje ko itegeko nshinga cyane cyane ingingo yaryo iteganya ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri ritagomba gukurwaho. Epenge agaragaza ko kugerageza kuvugurura itegeko nshinga hifashishijwe inteko bizaza ari ugutatira igihango, cyangwa se ngo bizaba ari ugutatira igihango igihugu gifitanye naryo n'ibyifuzo by'abanyekongo. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama yo guteza imbere ibikorwa remezo yabereye i Kinshasa tariki 8 Mata 2026, yaciye amarenga ko mu mwaka wa 2032 azaba akiyoboye Kongo mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamwibutsa ko manda ye ya kabiri izarangira mu mwaka wa 2028. Tshisekedi we rero icyo ashaka nuko mu by'ukuri ngo yakomeza kuyobora iki gihugu nyuma y'iyo manda ya kabiri. Murumva ko ni ibintu bikomeye cyane bikomeje guteza impaka hariya mu nteko nshinga amategeko ndetse no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga bati namenye ko manda ye igiye kurangira, dore ko ari na manda mu by'ukuri bivuga ko atigeze atorerwa ko ahubwo yibiwe amajwi. Hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umwanya mu muryango w'abibumbye, ariko arashaka kugira ngo uwo mwanya noneho mubashe kuwusobanukirwa muri iyi nkuru. Mu minsi mike ishize murabizi ko ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye Loni i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabigarutseho habereye umuhango mu by'ukuri wo kuzamura amabendera y'ibihugu bitanu byatorewe kuba abanyamuryango badahoraho b'inama y'umutekano ya Loni. Muri ibyo bihugu rero harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo Bahrain, harimo Colombia, Letonia ndetse na Liberia. Uyu muhango wari ikimenyetso gikomeye cy'intambwe Kongo iteye mu ruhando mpuzamahanga, kuko kwinjira muri iyi nama bishyira mu rwego cyangwa se bishyira mu rwego rufata ibyemezo bikomeye ku mutekano w'isi, dore ko ari igihugu gifite ibibazo by'umutekano, kuko iyi ni inama y'umutekano igizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bihoraho bidafite ububasha bwa veto ndetse n'ibindi 10 bidahoraho bitorwa kuri manda
y'imyaka 2. Kongo yatorewe uyu mwanya binyuze mu matora aba mu nteko rusange ya Loni, aho ibihugu bigize uyu muryango bihitamo abahagarariye imigabane itandukanye. Afurika rero ihabwa imyanya 3 gusa, bityo Kongo ikaba yarahagarariye akarere ka Afurika yo hagati n'akarere k'ibiyaga bigari. Iyi ni inshuro ya 3 Kongo igiye kwicara muri iyi nama nyuma ya manda zabayeho mu mwaka wa 1982 ndetse no mu mwaka wa 1983 ndetse no mu mwaka wa 1990 n'ibyo 1991. Ibi rero bikagaragaza ko nubwo mu by'ukuri igihugu cya Kongo gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'imiyoborere imbere mu gihugu, ariko gikomeje gushaka ijambo mu byemezo ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Kwinjira kwa Kongo byanashyize cyangwa se byanayishyize mu itsinda ry'ibihugu bya Afurika bizwi nka E3. Ibi bikorana cyangwa se muri gahunda yo guhuza inyungu z'umugabane imbere mu nama y'umutekano, bigamije guhuza imyanzuro ya Loni n'iy'ubumwe bwa Afurika. Noneho nubwo Kongo itari mu bihugu bifite veto, uyu mwanya ukaba uyiha uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo cyane cyane ku bijyanye n'umutekano. Hanyuma ubwo gutora ndetse no gufata imyanzuro ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga, Kongo ifite uburenganzira cyangwa se ifite power yo gutora cyangwa se gufata imyanzuro ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga. Noneho ngo kwemezwa cyangwa se kwanga kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro, ibi Kongo ifite ubushobozi bwo kubyemeza cyangwa se ikabikuraho. Ni ukuvuga ngo ndetse inemerewe gufata ibyemezo ku gushyigikira cyangwa se kunenga ishyirwaho ry'ibihano mu bihugu cyangwa se ku bantu. Ukumva ngo hari igihugu cyahawe ibihano, Kongo ikaba yasaba iti dukurikije ibi n'ibi ntabwo ibihano bikwiye gukurwaho. Donc Kongo ifitiye authority. Noneho ubwo urumva ko ibivuze ko Kongo ishobora kugira ijwi mu byemezo bireba akarere k'ibiyaga bigari, ariko ikabikora mu bufatanye n'ibindi bihugu 14 n'ubundi bigize iyo nama. Ubwo rero nubwo hari impaka zivuga ko uyu mwanya ushobora guha Kongo ubushobozi bwo guhangana n'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, ukuri nuko Kongo idafite ububasha na buto cyangwa se idafite ububasha bwa veto, bityo idashobora gufata icyemezo yonyine. Ubwo rero ibyemezo bifatwa mu by'ukuri bikaba bisaba ubwumvikane bw'ibihugu byinshi, cyane cyane ibihoraho muri uyu muryango cyangwa se muri iyi gahunda. Ubwo rero ibibazo bireba igihugu kimwe bigasuzumwa hashingiwe ku nyungu rusange z'amahoro n'umutekano ku isi, ku nyungu z'igihugu kimwe, si ku nyungu z'igihugu kimwe. Hanyuma ubwo bityo rero Kongo ishobora kuzamura ijwi ryayo ndetse no kugaragaza ibibazo ifite, ariko ntishobora kwifatira ibyemezo bikakaye ku Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu idafite ubufatanye mpuzamahanga. No kuvuga ngo muvize ko ibyemezo byose yafata, Kongo yazamura ijwi, ariko byasanga ibyo bihugu bindi 15 nubwo bitanu ari byo bifite iyo veto, ariko donc Kongo ishobora kuzamura iryo jwi, ibindi bihugu bikabyumva kimwe nayo, wenda yasaba ku Rwanda rukanirwa cyangwa se rufatirwa ibihano, bikaba byakorwa ariko habaye ubwumvikane bw'ibyo bihugu, ariko yo ubwayo ntifite ubushobozi bwo kugira gute bwo kwanzura ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. Ubwo rero abaharanira cyangwa se abakurikiranira hafi mu by'ukuri ababikurikiranira hafi baragaragaza impungenge ko Kongo ishobora gukoresha uyu mwanya nk'igikoresho cya politiki mu makimbirane ifitanye n'ibihugu byo mu karere, aho gushyira imbere inyungu rusange z'amahoro ku isi. By'umwihariko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kigashobora gutuma iki gihugu gishyira imbere inyungu zacyo, kikifashisha uru rwego mu gusaba ibihano cyangwa se gushyigikira imyanzuro igamije kunenga abo gishinja kugira uruhare muri aya makimbirane. Ariko kandi hari n'ababona uyu mwanya nk'amahirwe akomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gusobanura neza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, yo gusaba ubufatanye mpuzamahanga bufatika, guteza imbere diplomasi ishingiye ku biganiro ndetse no ku bwumvikane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner
yagaragaje ko igihugu cye kizakoresha uyu mwanya mu guteza imbere amahoro, ubutabera n'ubufatanye mpuzamahanga, aho gushyira imbere inzira y'ibiganiro. Kwinjira kwa Kongo muri iyi nama kandi bije nyuma mu by'ukuri mu gihe isi ihanganye n'ibibazo bikomeye by'intambara n'umutekano muke kuva muri Ukraine kugera mu burasirazuba bwo hagati muri Afurika ubwayo, ndetse kubw'iyo mpamvu uruhare rwa Kongo ngo ruzaba mu by'ukuri rukurikiranira hafi cyane cyane iby'akarere k'ibiyaga bigari. Birumvikana ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese Kongo izakoresha uyu mwanya nk'urubuga rwo kubaka amahoro n'ubufatanye, cyangwa se izakoresha nk'igikoresho cya politiki mu guhangana n'abakeba bayo? Ni ikibazo wakwibaza. Hanyuma tunasangira ibitekerezo, ese Kongo murabona izakora iki muri uyu mwanya? Izawubyaza uwuhe musaruro, cyane cyane ku bibazo biyireba by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo? Ni ukuvuga ngo icyo ari cyo cyose, iyi manda ni ikizamini gikomeye ku bushobozi bwa Kongo bwo kwitwara nk'igihugu gifite inshingano ku rwego mpuzamahanga, ndetse no kwerekana niba ishobora guhindura ibibazo byayo amahirwe yo kubaka amahoro arambye mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane ko bana natwe muri aya makuru y'aka kanya hano kuri Ibakwe Media TV 5/5. Turakomeza kubana.